Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bamanta kasngi. Kajingtmu banyat rally ke MEECL Progressive Workers Union MEPWU nalum jing shai secretariat kalapulom no hadin bagi bor penyat jing ke Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL. Katai ka jingkhot banyakran kalalong minne kila khot ya ka MEECL Progressive Workers Union haka khat nyotrik risau bansngo ya ki mat jingdawa jong ka union. Nagaliang President ka MEPWU Marti Prangling Dogiri habayo banyakran shikilat pathai kubor kinong tre contract lena casual kila dawa na kibor penyat banthau ya ka policy haka banthung kampurano ya kinong tre casual kibla shakri slam. Shushu nong yalam katika kinhun ka yathu ka jingkhot ki bor katnat penmi boarding u yathu ki bor khmi ka MEECL ban khot ya ka union shaka jingyakren ka union ban shemi kalenti jong ka jingyaki jong ka kala baningkong ka balasdang na do ka arkhandai life ho bat life waitering da ka badeng lama yong habaro ki office bar ka jingshong mengir na do ka santrik hadu khandu tarik ha MEECL lum jingshai Tena kata daw baga simpar tu ulak kula ringi ba apok lai tayau kin khat ya kren biang yangi kenang ba nakalang management ru kan sim kia bah ya kan nakam ko be dei ban scam lan ban regularize yangi ki kaswa yang mencintai ke polisi deh ibu puan kamna si Kamlai tayuk baki kala bu por yangi sepotarik bangin ya kenduk biang tengi la kan liang ka union ngin larai bangin sim mas kaswa lip biang ha ka sepotarik ngin kan ban long kum ka strike hi te lada ki khot lene kim khot ya kren ru ngin yawan be sene selum jingsai ngin pelong be ya ka rally bangin ya sa sekretariat bagi ha las tu ya kata kyong ba pin ya semat ni sakanu pin dia dang ya ki sakanu pin simrai mar kenwai haju saja koi ni oh ya kata ki nga ong pina duk benne ba har kan ke jeng keliang kha ya kinong yalam lane ki CMD kan ka kam ka pen slamming nah, rado ka basdang bangin yaki hakapor bangi submit ya ka chata di man hang tul along DCA along CMD dai ba thank you. Hadin kata lawan ba nongrum. Hadin ba nongrum wan dai kong nikla. Madam nikla. Hadin madam nikla lawan dai Isar Kembewi. Hadin Isar Kembewi lawan dai Madam Suciang Rebecca Suciang. Hadin Madam Rebecca Suciang lawan Isar di Piwalang. Hadin sadi piwalang lawan pat seni sa sanje koyar kamut hakin ki sans nem nyangut ki CMD tekane ka jingkel yang CMD kha kamut kala pendile la penslam ya kana ke mat jing dawa jing ki bala sa teng la slam